ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga iti aramidem, Enteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kun madamati pa nagkape. Itay payladay ta akape Nalipatam sa mo ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak, iyan mo awanak ko. Ay, darasem kit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasem kit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda puwera ako. Mangala ko may iti clearance ko. Gumawan man hindi pare Enteng. Kanayon lang awan. Adaak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, Kapitan. Di na pa'y amumot, akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli di tayo. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagita adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong ko kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka de, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asitig, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak mo tapok kawan dito tersinak. Kasta ka dilatan. Mapan kalaang no adamang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akaslang masursuron? Nangikuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggag mo asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis iti barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin ka ni uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. Ha? Aywan, uray sak gayam, kadyak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit kwarag. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo't dito'y Tersina? Uray agmalmali mga dak dito'y Tersina. Ta saan nga gururay iti honorarium. Ang amda kayo ngay, ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran ka launay kada kami. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday? Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Apay nga awan manin babayin may. Awan bayin yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay katabagim-tabagim Nanya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Ay di da ka manlangay. Yes kay. Ay, sikamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ngay barangay hall tayan mo, pare? Apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Right, anya kay tinaramidam para iti barangay mo.
Pasyar ka lapas siya. Oray kumano, ipatarimaan mo kumati, lasong-lasong a kalsada. Di si kan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madahin. Na, di pagsayaatan nyo ka ni Marito yang mati into na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkal. Aging lalaing ti salbag. Sa pawan nakitin, ti kinalaing ka. No maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badong. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badong. Amangan ka no nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka nayon tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam tayo tangkal. Isu saan akong ngagdanang. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, Pari Badong. Awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa nga umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam kunamot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasoron. Ala, iba timunday ta Pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno ammom, masursuron ni Pari Badong. Ha? Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag tayo siya, Pari Badong. Itun kuwan, puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam, no iso ti kapitan, kat si katimapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit day siya, Pari Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tangagi inom. Agkasangan ngamin ti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga agiinom. Napanda ko man naginom iti sa bali Saan kit adita barangay hall? Kayo mat makiinom Tata? Naalas akitain no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma. Kay baga kadakwada, Tata? Sanay. Pictura man kiidi-ida. Inton kwan, ipusko tiladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga mindagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Hey, adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la kadiday taapas kan. Tadi kapayan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya.
Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasika ti kapitan kat aramidam amin akayat mo. Kapitan na nga ron. Sakti turay dito ikabildatan. Oh. Ay, saan ka ko mga aglablabos inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunwan ti kabaranggayam. Ay, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Oh. Ay, maday at talaga ti panagrasrasun mo, inteng. Oho? Awan ka mo da kita. Na, Bida mo dar aramidan da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya ngay ti iriryaw da. Gail! Na, Gail! Ay, nagado ti tao iti barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya? Impeach? Kababain ti ma-impeach nga opisyal. ay, day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Ay, napunwanan ti tattao ken ka. Inta ka no iti barangay hall ang Gail. Ah. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango ka dagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday di munisipyaw. Ha! Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya da ito'y. Si kamat ti dadaulo da ito'y agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw, ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? At damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasama ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Yay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat ka. Ay, agawid kayo kay Jane. Ada pa'y papanak. Oops, apa. Hoy, kapitan! Api-api manaw, kapitan! Pimanaw ti balyo do nga kapitan! Hay kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Kapoy ti mating aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarot ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingkaagkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababa inti dumawat iti pamakawan. Ang mas kababa inti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamhak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminay. Ay, diyak kayan. Igat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay di nakdisturbayd. Tay sagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may kontraking ka. Ay, paray. Ay, sus. Si kamoy. Saan kayo na agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramidan ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare, ikarek, agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may, nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aram
aramidam ti pagrebengam tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka matan dyan. Nagsipngat nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni Tata Badong amin nga street lights. Nukasta mabartak. Ay, isumot lagaya man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar dyan igit ti kalsada, oh. Ay, white lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. White lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngam si maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Takrot kayo matgayam atanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo't nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita. Atunggal mabartag ni Kabadong. Pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbagakin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madini Tata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, Badong, apay arumor ka manang. Uy na, kasumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manin aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau Amok ah. Inggagarak day dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalang mo dita nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari Badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip ngat ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga raw mabutang kami na mapanagrunda. Apay mabutang kayaw. Awan lang ni Uncle Mau, mabutang kayaw. Awan mo't ngamin silaw. No nga parang manan kada kami di white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani Tata Badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, wanan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Wani nga raw. Sige,
Agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti runda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot tayo. Ha? Si kamay. Nasip ngut lang, makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, Chip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahil masabat ta. Tao mo't amagmag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dino nga di pangiturungan kanya. Gayam tataba daw. Nagtumot ka. Tatabadaw, nabartag ka manay. Siga ka din tayo sa kwarag. Wine, tatabadaw. Agrun-runda kami kinidyawn. Uray nasip ngay. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mang ibagbaga, tataba daw. Ha? Apay nga binarsak mo, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nilay. Di kayag pirdi tataba daw. Kanya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Huwag nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan, tataba daw. Iramandak mo da. When no, siyak samay, di pag-istorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Ada, apay kumadi mo malagay. Di plano, mapan ko perjay, nagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Papintas nga, dadailay. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti naduma-duma asabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Yung apay apirgen na. Dadaol santi ulo da at tao. Saan tayo lang nga roden ang nagtagtagare. Idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Oh, da kayo atanaw. Makita yun, dahil ito style ko adumanag. Oh, kasay. Chip, kaslamot style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tatabadaw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsen dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tatabadaw. Tangilak ni Jawn, tadanugang. Ay, sige man. Diyak kaya ti madanog. Sana. Nalpasay. Oh, nalpas ka na. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinarik na. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha?
Awan mo tinarik na kadanog mo, tataba daw. Anya. Wangag pa isaw, tatabadaw. Kasla sipat lang matinangig ka. Iso day jayan, tidanog mo. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot ka madumanog, tatabadaw. Kunak man nun nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelen nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay kat laklakayan nga rudan. Kaiso mo ti palpalastog na nga may. Di kinalaing na kanwa dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini Uncle ka? Iso nga rod ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni Tatayo Abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut ninyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akin kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Runda tama na yung jaon. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day ta inalam. Sapay puraw. Tano makaturturugak, di ada pagulas ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga ron na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita mo dayta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay, nabartak mananday ta. Ninsamot tatabadaw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady, ti panangkita na kanyak, chip. Kat mabuting matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw, mas nasinag ti White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sos! Siyak, ti white lady. Agsawpay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Unno gayam ti bagbagata, White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pastragan ako na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay man daw, White Lady! Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na, tuyang! Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady. Dayta ka nga mainta na isam ka arumar iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na day tari daw! Ay, sos ba daw? Ha?
Adag pa'y so white lady amang kamkamat kan ka. White lady! Umay ka! Adda dito'y ni badong tao! Ay, iri ka muna ako, naknay. Ay, di naman budbud ng tuyang. Ay, badong, kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervyos ma. Nagmayat gayam abot-bot nga ni tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumarunaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan badong. Rumwar kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumwar ka ama panagin inaw. Ay, saan itan tuyang? Narigatan. Ang mga numasabat kumananday jay white lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak langin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaalam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjay dagita nga alat? Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso day ta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini tata ba daw nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buta nga kadimot laang, Wan, mate. Iso nga rod akin nabutang na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagado ti problema, Maray. Isumat lagaya makasta tilangam, Apay, Maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, Mare. Sika lang, ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang, Maray. Kat anya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Won, kan agsagaysay ka man mat, Mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan ba't ngagsagsagasay? Ti aramidem, pagsagaysaya mo, steel brass. Ay, kasla na o naglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare.
Kanya ngayon mo ti problem na pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Ha? Kanya? Sa ti problem na? Apay kumasya ngay. Pinaggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din pare. Tayong kapag sagay saya ni Marituya. Katawa ni Tuyang ko dito, unay. Tuyang! Tuyang! Adak dito. Ay! Natikat katawaan di tayo. Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Ay, Umay ka kidi at makipagkatawa ka kanya. Ay! nagmauyong kansan Tuyang. Katawaan day tabagay, di tasangwanan, di tisarbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Aw, kanya tema ko nam. Mayat ang katawa. Unya raw, limag ang dirig na Tuyang. Ay! Agas nga agpay so ti pa nagkatawa ba daw? Wine! Saan niyang sagsagay-say? Saan nga agsusukat? Saan ang agsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo? Di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ayun na niya. Hindi agsukata ka ang Tuyang. Di ang sagay-saya mga raw na. Ay! Tunggal umay ni Marituya ang dititersena. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakkan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti adu a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumot ti kunana. Anya ngay mo ta problema dayta. Ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema pisaan na apa nagsagsagay say. Dayta nga ron ti kinunakkan ko na, Maray. Agsagay-say ka, kunakkan ko na. Katsapay kumaatadenggan na. Ay, kita mankit din no umay gumatang diti tersenam no nagsagay-say matlaan. Wan Maray, kano saan pa yan nagsagay-say? Ay, ado tilakok asagay-say ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na. Ay, bagang, sumardin ka nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ayun na niya. Hindi na kong katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga katawa mampay. Kapno maagasa na. Ikakidi ang sukatan, tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minun na sinuksukatan? Nay, Maray. Agi display ka mo't itilakaw. Niwan Maray, apay. Anya aya tikat katawaam. Awan, kaya't ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day tikat katawaam Maray. Saan, Maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main, Maray. Uy nga rod itinaudi nga may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa, Maray. Imbaga ni Maribanang dayta. Katuan, padasam ka day. Padasok day. Ang katawa. Ibaga dan tukid ding agmauyo nga. Sino kumamot nga iti mangibagay ti dayta? Sige, Maray, padasam dag katawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawa Siya man lang ang dag katawa. Agkat katawa ka nga maawa mo agkat katawa Ay! Agas, Maray! Agas! Ay! Yay. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya?
Nakiasawa iti sabali ko nam. Iso nga roda kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kinunabayag nga inaram ko. Ita sabali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na day da. Amo ka. Arak. Ang tagarod din nagsat. Anya nga arak kasasawa may. Tap na maagasan natin, marik-rik na. Anay ka, nagsakit. Anay! Tiagas na day ta, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron, nagkatawa at. Padasam ngamin na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat, magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam ngamin na. Oh! Ay, sige man. Sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Kasta? Wala yali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka, limag ang ngagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong, agidan tangag katawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawadan samot. Anya launay nga taaya ti katkatawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Makapaakar mo ti panagkatawadaan niya. Oray si ka, maakakaran ka, maray. Kunak man syaklaan. Kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, maray. Agkatawa tamutin Wen Ay, biyag aya. Makapakatawa at talaga. Napan ka lagi matang ijitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain, Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo? Dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Tapay, anyat kinat katawaan nyo ngay. Ay, naan ano day tangipan mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipan ko. Ay. Jak amaw, takilata natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Katawaan nak nga. Ay, kat makakatkatawa akmat ngamin, gapo itilangam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, kakidag luton. Saan aday ko manatawat yar aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatangak man iti sardinas maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan nyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni badung kaw. No naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy maray. Kasta gayam. Wun maray. No ada sa bali ang makakitakan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibaga dangag mauyong nga. Tanaragsakak man. Sa bagay magkidi Oh, at itigat gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidaan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan pa dong. Umaikan. Ay! Ati si Daita. Daita, sardinas. Mayat to yan. Adaw, ti kanay. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga ti mga no naragsak ta.
Inteng, mangan kan di mo mulagatan dahi tayo lutok asidaan. Takukod ti baboy dahi ta. Ay, kasano ngay ang masida dayta? Ay, kat, kinitam angal-ngalan Apay, problema dahi tayo. Mabuti nga kung nga kinit. Ang mga maipurwak pa iti danduma ang ipon ko. Ay, anya. Ay, dinakman katakatawaan. Kasla kaya't mo amay kat amin ang ipon ko nga. Ay, kat, numabutang ka nga agkinig. Ay, siyak lang arudan ati mangsida iti inlutok. Apay, naglaing ka. Ala, mangantan, Inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Ay, dakayat. Mabungalanak tumanin. Andan to akatawaan na. Nasayata da kayo nakakagawad ka. Ay, rugyan tayong timiting. Nay, apay nga'y kapitan. Kanya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasanggaw. Ay, una rod. Muna, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua man ang tinaikat. Iswatalon. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Tidya agas ngayon baga ma, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay, kat nasayat ano kasta? Sinurot ko din bagam magkatawak iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kay sumakunam. Kahit kumusta ti marikinig na bitangay? Ay, nalagaanin na. Ma'am, tatabadaw. Anya na ita? Panagre na ka, mabalin manin nga agaramak iti sa bali abalasang. Ay, katuwin na. Nagado dita babalasang nga mabalin mo nga. Ano ba? Hindi dya tukar. Kasla tukar ijay kasaran na. Hindi bagatan. Ang kasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikinig na bita, kusek. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may isa. Ngay mas napipintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, dukas ta. Wala! Agas gayam, magpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mapapainak. Jaksa kayatan ti sumango kadagiti people in the world. Nay, apay ang mababain ka ngay pare. No sigod might nga awan babain ma. Mariknak nga ron tibain. Gapo iti daytoy. Bungal kapitan. Kita oras si katawa ka. Ay, pondo mo nga minabungal ka pare. So, mabainak no ada masabat ko at tataaw. Katawaan da. Gapo iti pa nakabungal ko. Oras siyak pare. Katawaan ka bait. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasak ngay. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayowa man langin pare. Narigatan ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga ron da taon. Katawaan nakpailaang mait. Amom ti agas na dayta marikrik ng pare. Ha? Anya kumangay ti agas na. Agkatawa ka pare. Sige, padasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpailaang, di kasla agbagtita kaon. Padasam ngamin pare. Ay, nusan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Anya? Kumpasan na kakaslag gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa kan. Agkatawa akas tipla. Kumpasak itimak, pare. Kaslag debate. Up. Mayat sa gagpay supari Ay, sus. Mayat ko nagtumay. Malah, agkatawa ka lang, pare. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga ti biyag dito'y rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Namiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya,
Awan mo ti amaw. Why, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, madam. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo na. Uray narigat la, ti adda, apanagyan. Ala, sigay. Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.